Bazar channel khir tu te chi bai vek ule mitin mai hian khovel ram ro puiteral thuam nei dan te indonaral thuam thale changkang chungchang te hi kan ngai ven vek maya chuti rual che chuan india ram hian engang takaral thuam thange kan nei ti te po kan ngai ven ril ru vek mai chuti anga ni lai chun india hi tun lai khovel aral thuam nei thaber zinga mi ani to a tun lai lar mai Russia siam S-400 missile system alei mek po hi ral thuam thachung chuang khovel ramro pui keikani intichin ta na nei nge ngai anga ngai ani to a chu wangin USA in leivai chuan tia vorang chungin alei lui mek ani hi India ram sarkar lai pui ho tu te chuan US me vawna po enga ma ngai lova dollar tluk le ding on panga point panga z senga alei lui Russia siam S-400 Triumph missile system chungchang hi voin chu I han khurbin pui teng dollar tluk le ding on panga point panga hi India poisa chuan soidon ila atam turul tuka soingai na po om lo hial zoka cheng makta doi hlir noi li ain ala tam zokani chuti khopa tam poisa mangchungin US vawna po ngai poimo theilovin India chuan heral thuam hi alaya eng angchia hlu le thange eng angchia thil ti theinge ani ti hi kan soidon ani kumsang ni sompariat dei to khan he S-400 missile system leitur hian India le Russia chuan lo in rem dei to a nikum kumsang ni somni kumtop lama in petura in rem ania ma se covid-19 ripui lenga wangin hei hi anti hlotling theilova chuba ka chuan USA hian India hi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act CAATSA manga reka alo vawve chen boka hei hian India ram hroi tu te hi aman mo tir lo ni in alang bok India ram Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa chuan India in S-400 alei hi thil thlak danglam vek tu ani theidon ni in na soya chuti khopa India ta na hlural thuam chu engang chi ange ni hriat hi kan chanvo ani ve nge yang chu wangin S-400 chu engang chi a thil ti theinge engtin nge India ramin inven na na manang engwangin nge US in angai mo US hian India hi he thil wang hian hremin hrek don ta se engtin chi ange ma ala kang ti te soikan tum don ani North Atlantic Treaty Organization NATO chuan S-400 hi SA-21 Growler ti in an soya kumsang ni pasari tangkhan Russia chuan man thein na peito ani antia Center for Strategic and International Studies chuan he S-400 hi mobile surface to air missile system lakson thei leya tanga wan sang ka na man ruwa ti in an soithung ani na taka chuan S-400 hi missile le thona local laka indan na man ruwa ania anha thober chu missile local le thona local loka thak kha ani heng ral thuam hlo om alampana local chu anga chakin nge ronkal khoilai nge thlena tum ti lo chuya na thok theilova siam kha S-400 missile system ina na tho chu ani S-400 hian in do thlona drones le cruise missile te a thlir rang theya a chui zui theya wansanga heng ral thuam hlo om lo thok te hi atuma fu ma nge ya lo ti chiat chu anna ania S-400 hian anna hi atin ti fin fia chian thlap ani to ani hemi ma hian hetiang deuh tho na thok thei S-200 le S-300 an lo siam to a tuna S-400 hi chuan radar system tum khata thil rang zathum vel arwala lo chui thei na khop thuak anaya chu mai chu ni lovin a omna tanga kilometer zaru ka hla alo thlen china chuan alo mulok vek to thin ani Army Technology website ina tarlan danin S-400 hian amal te ni lo a hlopa local ral thuam laka inven na turin voi khata missile chi rang tha pathum akap chuak theya chu tun lai inven na ral thuam thaber ani na pakhatani anti chu tiang ani lai chuan he khoro pui takhi minute nga chung le ka ti nuna man ngal thei mai ani loi si anti ani S-400 hi USA in adu sakte hne na missile defense system a leitir churchur that anti
Terminal High Altitude Area Defense System ain a thazok ni in globalsecurity.org chuan an soya chuti lai chuan US sipaiten an man mek Patriot Missile Long Range Air Defense System MIM-104 an ti ain a target lo ka chiata na thok theilova lo siam ngal konga atruana fum deuh ti ani thung he S400 hian engang chein nge India ram inven himna konga kongro asutang ti hi kan hriat chak ani ngei dona Chief of the Air Staff of the Indian Air Force somni pangana ni mek Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa chuan kumchan ve aliam leanga S400 kan na yanga thil hi adanglam na sangotang atia mithiam ral thuam lam expert te chuan S400 hian India missile system athuam changkang sot dona S400 hi India in missile system anei mek ne na thlunzom olsam si ania India ram ral thuam chanchin hriate chu he S400 hian ati phurna sa hle mekani aman tawzia kan soi to a cheng makta duai hlir nuai liman zet ania ma se kho thlangram ten missile defense system an siam chuain aman hlom zoka India chuan a lei phak to ka angaya a lei ni in India ram official te chuan an soyani India in S400 missile system malaya USA alo thin rim ve ringota enge achan enga tinge USian S400 ang chi a aya thama anei renga enga tinge midang nei ve chu phalmi alo enga tinge India in Russia ador hi angai thiam lo ti hi zona ania USian India hi missile defense system nei lo turin adu ani hran lova India hian Russia dor lo se atia Russia nen anin bia ti hriat vele India chu Russia dor lova an air defense system thaber leizok turin na soma ma se India angeng ve tlat thunga India hi kong tam taka US nena thok dun ania S400 alewang hian an tho dun na sang sanga chethei ti a hreveka US hian a tho puiram ten a mel mahlun Russia an dor chuan CAATSA mangin a hrem thin ti hi India chuan a hrechiang sa vek bok ma se India chuan Russia siam S400 alei lui tlat ani hi thlatara hian India le US te hi defense minister ve anin kom dona heta hian missile system chungchanga anin rem lo na hi an soi ngei don ti achiang to a engtin tak in tiang mo heti lai hian Republican senator engemaw zat te chuan President Joe Biden an hena India chu CAATSA manga hrem lo tur le India nena an sum don na a chiat hlau chuan India ina tur rualin US po ina tur ve thowang an tia India chu Russia siam ral thuam aya US siam lei tura thlem zui zel zok turin an ngena USian CAATSA manghian ram engemaw zat alo hrekin alo hrem to sia India ti bik chuan adik don silova President Biden po tuna hian din mun harsa taka ading mek ni in soi ani India hian US mel machiang ber Russia ador chianga chutianga a mel machiang ber mai dor tu te hremna dan chu US hian aneya aman po amang to thin ngei boka India laka malak dan tur hi thil omsa CAATSA a injek sa auma engtin nge ti don ti hi khovelin a thlir mek ani heti la hian India chon Russia ador na chan hi US ti lung oi lo atumna ani lova a budget mil tok ral thuam tha ado wangin ador mai ni in na soi ve tlata chu mai pialama chuan India hian tun ma tang to in Russia siam ral thuam chi sang alei hnem to a heng ral thuam nei mek ti tangkai zo ka man ani theinan hian Russia siam ral thuam hi hun engemaw chen chu alei zelangai ni in US Congress a mithiam te po in an soi ve boka chu mai chu ni lovin Asia khomwal puiram dang ang bokin India hian aral thuam nei te hi US mel malian ni chhomek China laka inven nan le China lo dong na na mangdon ti achiang bok ni in an soyani heng kan soite wang le China ram lo lian zel tur dang chat tur hian USA hian India aya kom ngai tur ram dang anei lo ti hi India ram hruai tu te hian an hrechiang ve a US vauna hi an ngai poimo lo ve ngat bok ni in alang Bazar channel ilo thira wangin lom thu kan soye